Tunya hi episode 11 iningai diu ahi. Sunje in jiwon aga kimupi in. Tuan lim chu avet sa in threaten abolin. Jisu ading in zang hospital hoita. Hol nang kating. Pihile mazaw si hi kana bol khel tai. Na say mabangin Jisu in ay lungsit le zingin. Hu amu thaykit na dingin kithopi nang kati ati na hile jiwonin. Swan le Jisu hu hay mil zing tan ati in. Sunje in. Tu say nan umahile na say bol nang kati ati in jipat nin jiwonin. Na thil si bol zo si ke man mo kipu nang kati ati in. Sunje chula akipa kezin. Jiwonin na nathat ta taleng phalhe ding hiza ati in. Sunje in khozong asapon anui se su na laizi. Sunje in jiwon aga kimupi phat chun swan chu akimuto sa nom tapo vin je phat din swanin thilkhat ka seipi nom au umin chamchakhat bo ati in a hiwangin visitor ananei ta ji chun a phalpi di tapo ve. Jiwon aruma ataw pum chun akigel gelin a hele police khat hin na letter ahonge ati in letter khat hi gape. Mr. Beg in swan anyaw lai lim ho hi amudo tan a secretary pa hin. Thailand omlaya a information imacha a umpon aminzong aki hepon. Nga masanga Korean citizenship akila atwa hi kim te to khom a hi in. Jiwon akithopi dan hi kim to hin connection a umi atitai. Mr. Beg in ba nga kita sai lim chu ave in. Alima chun anoi langa yunyong ting na kizi e swan hi anyaw laya amin hi yunyong a hi in anu ta hin painting a bol hanin ama hin amin hi anakizi a hi. Mr. Beg in swan hi yunyong a heti a hedo tai. Police ho in sunje te in hi aga kholta vin na hele police khat pa hin library a camera ki koi khat a hin mudo in ana tongno hin gang chalin mari a het sa tai. Jiwon te na aga chikit ovina hele metung hin ana phalpon a hi bangin detective pa hin jiwon in sunje te na camera akoya record ho abonin ka mudo ove ati in amanzong search warrant a hin ki choyu chu avet sa tan metung hin iti a kham wang hin a kham zo tapoi. Jiwon te na imacha mudo lo hi secretary pa in sunji a seipi tai. Mari na fanin nangin na hlat do zo lo le ke man jiwon hi hlat do nang kati ati in amanzong kim hi aga ki mupi tan. Fon zong hi that lowin kim to chun aki hovin na hi le hi chu sunje in a za do phan hin ati azawal jeng tan. Mari in kim ko ma thil khat ka hin pi nom au umi ati in. Sunje in zonggang chalin Mari na lang chu adal zel tai. Mari in recording khat hi angai sa in. Nga masanga jiwon mi thana ke ngo laya hi a commander pau Mari pa hi phone a bolin. Ke matha a hi poi ti recording chu a hi in Mari in. Ichi hi phachom ding ham phachom lo ding ham bang ka hepon a hin jiwon hi ka ta sani ati in. Sunje chu ti zata in aga hleilut peizin a hi le Mari in. Sunje in jiwon hi akithopi ding a hinai ati in a phone chu table chunga a koizin. Sunje koma na ki thopi ding hina chuna ati in hele sunje jong chu nervous le in imacha a sei poi ahong po dol han hin pam langa hin aki hol hanin Mari in camera recording chu api na lo in ati in hele sunje in chiji a hin a thu sei ka nop na hi sa ham jiwon hi na haimil thailo momong ham ati in hele Mari in ka nop ka da a jiwon ko ma solte te ding nei gon ham to a hinaw ka bop tan mi nu khat ka hi ta chumi ati in sunje in naw senji ana umna na dan ham ati na hele Mari in a hi poi jiwon chu ka pas a hita in nang na hiya hele ka present na hi in ken nang hi phata a kalong set na hitai ati in sunje in a chuti le video chu police ho ga petang jiwon in inuwa camera athim ko ya ichana zo seo athim vet na het lo ham ati na hele Mari in jiwon in akoi jong helo mei the a hi ati in sunje lo hangin ina honglu na thading e got na het lo ham ka thil bol jong chu ke le ke ki defend na dinga ka bol a hi in ka kedal hon pe na chu ipi ka gel na hi sa ham nang le naw sen bo ka gel na hi bove atin akap gotan ei tha te ding ka het pha na ke le ke ka ki su jing a hi in ama kham na dinga chu hitia chu ka bol a hi bove lungse ta in ema chadang bol be ta hi in ken nang hi ka lungse momong na hi ati in a hi le athu sei chu atui hle jingin Mari hin ata san kitan ajipa hi na zal chun athu sei zo si chu ata san tai jiwon zong imuthei lowin aki gelin police pa in letter a hin choi pi chu ave in a hele swanin aki mupi theilo pha na letter a hin thot dan an hi swanin Jisu koma jiwon to Thailand na ki mu to dan hlon chu asejin fake ID asimpi hojong chu asejin na hele Jisu in ka upa in na hindei masat hile kilome ati in swanin uko mana seido loading ei ni thugu a hi ei ni zong hina kilo hlone ati ti jingin nang zong chu anyaw laizen a hoi pon ahong let pharin a hoi je ati e tin hele Jisu in thilkhat ka het nomin na dongleng nomon na sadem ati in a hele
swanin a kho poi sejin ipi ham ati in jisu in ebola ka u to mari ki khenhlon ham ati na hile swanin chiwang chu na u hung ki le pha le dongjing tan atin jisu in lungsi ten ka u to nei ki mu to sa te jin ati tai metung holoi jin Thailand langa jiwon in mi khat akap li e ti video chu ave khom ta ve na hile won hin ave ve in hichi a video a kon chon izem ti akap ta hile khot hi tia om de ati in amo hin ata san mom povin kimin hichi video se hin jiwon hi ke hlat do thei pon te hi lo le video dang khat umma I hol do wa pha hamati in mein kum nga song hi chu kan hol wa ka mu do zo lo he ati in kimin hi lo le embassy ho ko ma request ki bol han lang original copy chum han lang compare ki bol le ati in chipen hin angan si je ke ti pa hin phone a hin bolin na sei pa financial broker pa chu ka hin modo tai tin phone akoi ta in a hile kimin sunje aslas fund chung chang thu hi ke track do thei mei thei a hi tai ati in ti phanin amo loi jong hi akipa thei le jeng ta ve swan hong po do in jisu in jiwon akimupi no me epi loading hi ta ma hong ti tai metungin police ho chu aga ki hopi in aphal pi phalovin jisu chu akimupi dingin a hin puita bin jisun chilai mun hoi lai ham ati na hile metungin alemin construction site he atitan room a hin swan to hin anga hlon ta in jiwon jong chu aga lu ni na hile ama jong chu a khot aki hen ji chun anaw no hin he khan te tin a khot chu a selin jisu in a khot chu tu di tin a khot chu a mei le le in a hile jiwonin khot ki tu le le angai poi ati in swanin haptaki le jisu hi full medical checkup ki bolding a hi in amazong ahang san le in hung phaphanan ti ati in he le jiwonin ki pa o me ahin kai ni se nei ki hausa hlonin ati phanin swan jong chu apot do tai jiwonin namit na sina ki selte ki chip tabang khun gelin lang ning ki telin lang lo hang le jong la chon tho hamin surgery na bol chai pha le hung phatan te ati in jisu ina khoda ve sa in hi chi hi kamit a hitai ati na hele jiwon hin apon na le jengin aman zo a hli apo do livin jisu in amai ho chu atham le pi in chi zowin a kho chu atham khata na hele a handcuff chu a hin tham khan alung dongin jela uma hi het pha chun ebola lai nom ham ati in jiwon in lungkham hi in ko hung po do wa ding a hitan chunje jong na kom na nei in jong hung ngam ta pon te ke to ki te thei bon hello aphamol he jeng ati NG su in chim lo hela nei hol hola nei mu do ka ki pa e swan to ka na nga jing thon ding ne he ati tai jiwonin anaw nu chan cho ve e na hela pon na le jenge police pa hi swan ko ma na ko ve hunglunin agati in swan agalu na hele jiwon anom ta poi kor akai ding kit pha do hin jiwon jong a hin puilu ta bin nidang to ake bang ta pon nui jong anui nom ta poi sunje hin la ka sei hin bol nan ti ati in ake thim pa ke je prosecutor pan defendant pan thu khala sei nomi ati na hele just pa in na sei nom ipi ham sei jin ati in jiwonin Thailand langa mi that pa chu ke ka he a hin ti do tan sunje hi ake pa ke jin a hi wangin swan metung le mari ho chu alung dong ke juwin kim hong ding do in to defendant pa thu sei chu thu di a hi poi ati na hi le jiwonin lawyer tha ka ki hire ding a hi ati in metung le swan hin jiwon hin ebola hi tia hi thu ase hi dio tin alung dong ke hlon tai kim alung dong in ebola hi tia hi nom ham ati in asunga ki khom ho jong ai au jing ovin he le jaspan thibovin ati in chamkhat break alha in break ke chai hin court ahung kai ki ta ve prosecutor pa hin ama hi sepe anahi in mi gama achin mi ga thatin identity aki helin korea ahung kinung le ki nin tun zong I society ahung su boy beb jingin athu hi phata aki khola chi piding a hiya hil ama hi lifetime imprisonment pi the a hi atitan chi asei pha chun swan le metung chu adal he jeng hlone jiwon jong jel pi langa dingin a hin pui do tawin swan ho ina ki mu pi gut wa hele ana kham ovin kimin jong black tin agal ko win a hele jiwon chu akinung hai pon a chi pe tan mari le sunje in jong agal vet hlonin sunje hinla pon na imacha jong anei pon a ki thimpa ke ye metung hinla black hi angol a hi tai tin alo hang za in ki mu pi ding ati ke do wa hele jiwon anum kit pon swanin abe se ga sei ki do vin ati in metungin kim hoilaya ham iphem khat be bolovin ati in gedongin kim chu phone a bolin na hila phone chu ala pi poi kim hi alung dong walin prosecutor pa chu akimu pi in ebola ke ko ma ema sei la wa hi tia chu confess a bol ham ati na hele prosecutor pa ebola ke nei do ham
a trial chu give up a ball heta chume ati in di thimlo chu kimina he zi hen alung hangin imacha ball khel bon nei ro bola give up a ball di ham ati in a hele prosecutor pan zela sot na lo te ding angai to ja hitia cho sei jong hemei the a he ati in kim hi alung a hang the jeng tan chunje ako na sum izat na kila mo ham ati ne hele prosecutor pan Natu sei chu adi thei poi prosecutor ro hitia ke ho hi crime nyau chakhat a hi pon school kai laya ka senior khat na hi zia emacha ka seilo a hi ati na hi le kimin trial masanga a last visitor chu sunje a hi in 310 abola amale ma confess ke bol sa hiding a hi ati na hi le prosecutor pa na chu tia hi le complaint bol tango ati in ho sa na nei lo ta chon achi do tan kim alo hang le e mari hi adam molo in drip a ki khaizin doctor nun pam langa nangai na hi le sunje aga chi do in sunje in doctor nu cho sum apin ka ino ba hung ji jin ati in doctor nu hin hi ti hin bol ta po ti hapta ge zole loke ka pen jong chu ki ngading a hi tan che zo ting le thi a hin nei panding a hi ta in chi pha ting chu le ipi na loading hi ta mati na hi le sunje in vela e bol thwa lo i kap ki ta hi de ati in a hi bang doctor nu anom pon medamin ki zandan abon in he so ke in thlem tapo hiti ati in sunje in company a boina khana umin thathum ka in hung phatan ti a hilawa hile anaw chu asedana i bol thuding hitam atin Doctor no hin abol nombe se tapon ada in a hele sunje in nikho khat le hospital in charge jong hong hi theimei thei chume tin a thlemin sum chu apien doctor nun jong anom ada chon akila in achi do tan Mari in now of me ti zong hi sunje in doctor nu to hin ke ho to a bol him thon a hi ke ho na thon hi ana to no hin ana zado in he khan te ti je chun jus ka hin choi pi he tin a lep tan a hi wang hin sunje hin aza ding chun aging mo e swanin jiwun aga ke mu pi in ipiti dan ham ati na hele jiwunin hi chi hi ka hin bol pi thei sun na he ati in swan alung dong na seidan chu aki muta loading to ekilovi ati in jiwunin Mari in now of tan ka hin lung se tapoi 80 in Izi chon ke ni ke ka zong hi aki chai a hita in ama hai mila nang lung se ding ka tia hi le a hi thei di pon kalung se dan dana ka bol chu ta na hi sa dan ham kin nang tabong hi ka dei ding na ki hi sa ham minjong ananei lo ati in amuda dana ding chu asejin ke hi tol that ka hin Mari ko ma jong ka ki le thei tapon kanaw nu jong kho ka mu sa thei pon imacha ka bol thei lo ji hen kalung a hangin chi chung cho na nang ka boi pi ke na lai ding na hi ham amang mangin Mari ka ko na lai jin ken ka mu nom pen hi Mari bo a he ati na hi le swanin chuti le hung po do in lang na ki mu pi nom chu ki mu pi tang ebola laya chu den na hi ham hoya ba nangin ke tabang nei de ding ham kamang tabang hin te ta ka gel hi ata a hitan ai pi chu hi le ken ka lung sit na hi in hi chi jong chu lung sit na hi thowin a hi wangin ke jong avelin laya hin hunung ki tapong ka te atin ading do in a thla si hle jengin ama jong thla si ta in po do tan a chi nung hin jibunin hitia sei wang chun no mo asa e pamlang ka po do hele gu ana zon wuzinin satin a khu in ananga in ma hin swan hi gu thima alung se na sei do ngam lo a hi swan jong a hli so in a hi le wuzinin a he themin ipi hele go thi pha le chi na hite ati in mani jong ading dan hlon tai ajingin sunji office aga chia hele swanin ananga in record a bolin thu adong tan jiwun chung chang thu hi ipiti na gelam trial masanga akimu pi nu kha pen chu nang na hi in ipi thu na ke holim hlon ham ati in a hele sunje in anui sanin chi do jeng tan ati in swanin confess a ke bol na dinga 310 na ga bol ham ati na hele sunje in reporter na hele thuta sei tang he tia no umpe pe a hele boina na hin to thei a he ati in swanin ke nei bol na banga hi jiwun 310 na ga bola ama lema confess na ge bol sa he ve tana ati na hele sunje in nang ho tabang ke mo mu pi thei ka hi pon nei ki mu pi no ma hele advance in appointment ke la in ti in agar ho ko ma soldo ovin atin achi ta na hele swanin tathil bol hi korea mi pi zo se ko ma ka phun jal ding jiwun le ji su na bol na hi mi pi zo si ka he sa ding a hi ati in gan ho in anom ada in pam langa chun a hin son do ta ve Mr Beg in atu kha chat din kai do di ati na hele swan anom pon ama ahung ding in Mr Beg in ka hin gel do tan khat ve an ne khom na hite ati in a kheu hon hi jin tek in amu in na hele chite ni hi pithu ke ho hi di o ati in a lungdong ke jin swanin thil khat ka pada hele ka chai go ding kana pat masat pen chu gambling list a hi in chei na nang le sunje
mi tha ho zong abona ka phone zal ding a he ati in luhang ta hin achi do tai zil sunga ho hawin akai ovin kwer ho hin la asa ovin metung hi alam kai jin apangin jiwun hi athim hol holin a hi le amupoi jiwun hi mu khana ana tovin a hi le metung hi agachi in jiwun in a hin mu do chu alung dong ke jin metungin nei ki mu pi nom lo wang wa chu ka hong thei lo ding na hi sa ham ati in ama hin ni thei ki ka a alo hi a hin thim sial pi in ala do in api in a hi le jiwunin in namat do le ke to room ikisir ding hi chume sumjong tampi na hin sending hi hime ati in metungin tu ni bong noi le bre cho na sum tampi ka hin sumangin nang zong hung khang do in lang nei nung sa ding a hi ati in jiwunin ka eka nga sum zo si khu ki la in ati na hi le metungin aboni ne mati in a ke pa ke jin jiwunin ka thi pha le ka min hi ka naw nu an pi vin ati in metungin china gelji achu hitia hi na umdan ham amit gui si a hitan transplant ke bozong le phachom loading a hi in macha lo thi a thi ding hi nang na hi bove ati in a hi le jiwunin chuti le alampi dang khat hin holin a thi ding sa ke bon nei hu hing the ya hi le bol mo nei po na tin lungse ta in kanaw nu hi khomu sa te te jin ati na hi le metungin sumjo se chu nei pi in ka kila aka za mang zal ding a hi bola hi ta hi ummo mong na hi hamatin ada hle in jiwunin na thi wa ding a hi tai na ti ji a ka thi ka a nop ta a koi ma ta ki dal lawa ding ka no mi ati in metungin phat iti chan ka nei yam tia nei do a chuan ding na gel ji ana hin nom hin lo ham ati in a he le jiwunin chijong chu kin jong ka dei je a hi wangin ka gela he le ka kilo si ji a ka sei a hi bovin achai na chan hila swan hi ka umpi theipon izem tia ka naw no hin kho a hin mu a he le gamdanga ana sol do in to hi a ki khum khuma hi le aning ki tel ding a hi in hin kho nop ta aman theina ding in hin ki thopi in swan chunga jong hin bat len ta ka nei jin lungsi ta in ke khelin swan hi phata in nei hin vet kol pi in ati in a hi le metung hin apun na le zengin saiding jong a hepon jiwun hila kho sa lo ta danin atot kit na lai ji wuzinin kengko aleya hin lekha khat hi a hengin swan agalut phan hin aman jong a selin jingchan ki cholin ka ti hil ham ebola na hung ham ati en swanin nei no do ding ka dei lo ji a ka hung a hi atin ke phalam ta la sei je na hi le wuzinin kengko chu api in ama dinga cho pi da na hi in ichi hi ke bu in lang ato asi taka in hlain lang thota hin khol do in ati in swanin jong ka ke pa etin akila in a he le buzinin kapina pa na nu me ka kho sa nang bo na hin na lai jin confidence nei in lang jingle kot ho sa phata in hin bolin tin atil tai jiwun hi zial mun pi langa sa ding in a hin pui do ta ve na hele swan ho loi in jong pam langa ananga ovin jiwun chan chu ave na hel apon na le jenge jiwun achi pe pha chun buzinin a kovin thil se bol jong ipi a hi na ki het hin nam ati in a hele jiwun in jong adon but pon thip chanin gari sunga chun alut tai gari eke pat do phan hin swan in jong anung adalin a hi wangin jiwun hin vet jong avepon heizong aki heipo in gari chu achi mangtan swan ding agela hele jiwun chun do mo asal he e swan athang tom walin thuta ka hin hol do tho tho ding a hi ati tai jel sunga a roommate di ho hi aki kho asa hle jeng ovin aphin ovin mi khat pa hin iti dana na loi pa hi tia chuna su jing thei ham autang ka hin ho pi chu metin alu abe pi in mi khat pa hin na pa jong drug addict hikit na lai ki ho pi le ha min na hi lo le lu hang be tang tin a chon thu in na hi le jiwun a hong ki panin khat pa chu el ke le min amanin dong munu chu mel hoyam ka pot pha le nang khelin ke man ka nop nop an longi atin hele jiwun a hung lung hang balin chi phanin bang ta chut asu to na helam ho jong ki cha thei le jengowin jiwunin athi dinga ki pe do ka hi ta in imacha hin sei ho win ati na hele khat ho jong ki cha le ove sunje le Mr. Bek aki muto ki lontan Mr. Bek in jiwun a hin lai si a ege mu hi ki chai thei lo ding a hi je cho ma hi athi sa a hung ki nu le a hi ati in sunje in hi chi hin e ki thopi le jenge tin alim cho nung pi na hi le Mr. Bek in na phat chom na ding khat na mu a hi le thil khat na na nung sa te angai jin je chun resort casino complex management chu ke nei pe do in chairman na hi no ma hi le ke thanei na na ngai cha ding a hi in ikitep na banga kin phata ina ki thopi nang ka te ati in jiwun te ni lim chu a hal hatai chunje hi MRB te to contract sign abol gol hantan chipen hin metungin kim thu se agel do e kim hin jiwun ila do nom ova hi le sunje to hin contract sign abol de heti ana sei pi a hi he ji chu metungin aki mel chi khin khene
Sunje in lung na hin gel ha chu ki pa o min phata in na tong khomote ati in metungin anga konin thil tampi ka gizil do e ati in kim hin ana seipi na achun lek ila do theina ding owa sunje ko mana be cha khe ding chutile thil bol zo si ithim chin dingu athil si bol ho khu na dinga thil phalo tampi a hin bol ding chiji achu amana umpi cha khe di he ati in a secretary pa hin thil khat hong thim seipi na hel achi do zaltan tung hin ipi thu a hi di otin alung the kezi amani pa cha jong achi do hlon tan chung la pa nin sunjen ave in secretary pa hin paper company a finance broker pa chun contact hin bolin adan hi kimin amholo hi contact ana bol dan a he ati in a hele sunje in slash fund chung chang thu hi a kholo hi ding a hi in Jiwun company a hongzawa pa na data link am check boluven ati tai holding in mi a solin office anga in a hele mi ni hi aga lut honin Zintek office pa na MRB ten ala do hele kilomi aga TP phan hin mi a solin Zintek office a thil ho chu agala do tawin ama aga lunin no office songa thil ho jiwunin agu lam na hel homtin akisiani na hele Zintek chu alung dong keji data room ahin data ki gudo amtin a kholta vina hele Zintek laptop apa la data aki copy do chu ahin hedo tawin chiphanin sunji alung hangin Zintek chu office a kovin ebola kumnga masanga Thailand gas project chu no koina lai ham ati in Zintek in ka koilam ka heta poi ati in a hele sunji in Hichi project a bit document pen chu jiwun komhlung hita chumetin alung hangin Zintek in a project ki chai ta chu ipi kho ding ham a hilawa hile selgu khat to na nei ham ati in sunji ahung lo hang chi in kumnga masanga hichi project a chu nang in charge na hi in exam tia boina khat au ma hile nangin mona ki po dinga hi ati tai hang tat achi do in hile Mr Beg to ki sutul honin Mr Beg in jiwun adam lai sia hichi game ki chai ponte ka ti pe pe hi lo ham to chu ipi a bol ham tin he so ke ta chu latin alu hang ki nin chunje jong chu along agim hle tai metung thil chu achi hong ge ji hen ge dong in phone a boli na hele ka hong hlong wa ding a he tai pa ka hin phatai ati in anung langa mi khan hin alu ate pe na hele kho heloven a hlutan ge dong in a ho pi pi wang hin a hin don bu tapu in a hele me hin ka pa hi phem khati hin te tin alung gim hle jing tai mani jong pam langa a holin achi do hlani na hele metung hin khu ana he in akimu to cho ki pa hle ove metungin min alu ate pe chu asei in a hele gedongin bola imalo lawana dal ha ki nu hamtin alung dong keji mo umlo ka hin ji su an ne de ti na hele afok chu hi sa in ma jong to la chon ala in a hele mi khat tabang hi a hen pasal khat hi anaki sel dan a hi pasal pa chu swan ko ma chon agachi in phanin swan jong chu aki cha keji a khat hola ma cha he phaloin pam lang aki hoda novena hele tam khat zawin ji su in sunga ada hlau chu a hin gel do uvin amo jong aga theilu zaluwina hele ji su chu ki cha ta in au umin swan a holwa hele pon lekha khat ana ki da hlan metungin ave na hele data nagu chu hin nongpi winti aki suni iphanin kim chu gang chalin phone abolin sunje in swan kit dem abole ti asei tai chuan chu amit a khot akano win kara apodo tawe pa hi zela numda na hin jiwun chu aga ki musa zame na hele jiwun chun pak zela chu alung dong keji chuan chu room khatna chair to a hen thawin ama jong a ki tom tome kim chu sunje kom aga chin swan aga hol in na hele sunje in ebola line hu hol ham hoila ya chi do ham ati in che phanin kimin pen drive chu apien Tunbu construction na slash fund data ahin na nung pi tangi ati na hele sunji in nei pi a hele ki pa ta ka kila ding a hi ati in wuzin hi agal hei lo nin vo de go na hele kimin a khamin wuzin in minute som thum ka a swan na hin puilo wa hele na slash fund expose ka bolding a hi ati in sunji in pen drive so ave sa in na ji nom le ji tang ati in kile sa le kho sa lo ta in aumin izem tia chi expose zong le cham khat bo zela ka umding ka ummo a he zong le hospital a ka thei che phat le nom ta ka hong po do ki thei a hi ati in uzin hi alung hangin a ki tom tom min a hele kimin ada dan apui do tai jiwon hin mila a hin pak chu athim hol le na hele amopon police khat ga chen visitor na nei je ati in aga chi a hele gedong a hi in gedong in sunje in swan apui mangin data ila do zo seu zong kimin aga nung pi tan a hi wangin swan hi ahung ki le di pon
nang la chelai sunga na umin ipi loading hoi tamtin alungim kezin swanding agela hele jiwun jong chu alungim the e bathroom ma akisil chai hin awan aki kheli na hele anu langa pa nim pasal khanen towela alol chu a hin kanin ama jong aki tom do in aki dal hontan room khana pa hin pa hi aga pot do in jiwun chu awo pe na hele jiwun in jong aki dal pi in a hi wangin amai achang si a hi ji hin azo pon a ha tho hle jingin keng khogin aza pha nin pa ngin gang chalin towela chun amu asip cha he in gar pa hin a husan no za lo pha nin adal ha pe tan thikai leng lungin avo ovin pa in chem asat do in ama hi a hin ko pha do win jiwun awai lai ta chu asut pi ta in a hele jiwun jong kho helewin tola chun a hlotai metung ho in gang chalin hospital a apui ta win oxygen mask chu akela do go na hele metung in a khamin jiwun in ol chakhanin swan hoi laya ham ati in a sei chai hin athi bangin kho helawin a tan metung in anat na he ji chun gang tan CT scan la tauti ati tai ruma om sa na ba hin sunje hi gu thim chan aga chi in ave na hele kho helawa oxygen mask ki tu chu amu phan hin a than nom ji chun oxygen mask chu la do di agu ta hin anung langa ahung ki khoizin jisu anahi in amai chu atham le in a hele sunji a hi het pha chun aki chal he dunya episode 11 iseyo he chan hin anachai taute